To sú chvíle, keď hudobná kapela Čibaj Banda má technickú skúšku na doskách Osvetového domu Šándora Petőfiho v Čemeri, kam pomaly prichádzajú aj účastníci druhého kola kvalifikačnej súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku Slovenský škovránok 2025. Solisti alebo kolektívy na tejto prehliadke majú možnosť získať aj kvalifikáciu Zväzu maďarských speváckych zborov, orchestrov a ľudových hudieb Kóta. Aj miestne speváčky majú poslednú skúšku v tento prekrásny jesenný deň 25. októbra predtým, ako by ich hodnotila tentokrát 5-členná odborná porota na čele so spolupredsedom Kóta Józsefom Biriním. Členmi poroty boli predsednička Budapešťanského slovenského speváckeho zboru Ozvená Zuzana Holóšiová, bývalý hlavný redaktor stanice Bartók Maďarského rozhlasu István Alföldi Borús, profesorka univerzity ELTE doktorka Anna Divičanová a folkloristka Stanislava Zvarová zo Slovenska. Srdečne vás pozdravujem z Čemery. Verím, že dnesný program bude naozaj kvalitný. Spievakom a tanečníkom prajem veľa úspechov. Poroty prajem dobrú prácu. A vám všetkým, že ste dobre cítili u nás. Ďakujem pekne. Csömörön meghatározóak a település életében. Azt meg kell említenem, hogy a csömöri szlovák népviselet az egyik legnagyobb különlegessége a településnek, amire nagyon büszkék vagyunk. Volám sa Bence Periti. Mám 10 rokov. Vo furmičke tancujem 7 rokov. Mojím najobľúbenejším tancom je kolomia, lebo vtedy máš petáčaju. Volám sa Gergő Kavalec, mám 11 rokov, cítim sa dobre vo furmičke, lebo rád tancujem, najviac sa mi páči horechron. Volám sa Dóra Kováč, mám 12 rokov, do formičky chodím 9 rokov. Môj najobľúbenejší kroj je horehrovský. Volám sa Kološta Šani, mám 14 rokov, vo furmičke tancujem od malička. Môj obľúbený tanec je horehrovský. Volám sa Zojeta Šnali. Mám 11 rokov. Vo furmičke tancujem 8 rokov. Ako dlho ti trvá, kým si oblečieš čemerský kroj? Neviem presne, ale približne 20 minút. Pripravovala som solové speváčky, 2 a komorný zbor. Aký máte teraz dojem po tejto súťaži? Neviem, či ste ostatné skupiny a solistov sledovali, alebo nie? Všetko som sledovala, samozrejme. Mám veľmi príjemný dojem. Páčilo sa mi, že tá veková, ako by som povedala, hranica bola od 5 rokov až po neviem koľko, ale akože boli tu aj staršie osoby a páčilo sa mi, že tá slovenská hudba a tá slovenská kultúra žije od malička až po starobu v ľuďoch ešte. Veľmi by som vyzdvihla čemerské dievčatá, veľmi krásne spievali solistky. Teda vidím ich pred očami, teda mali 7 rokov, keď som ich poprvýkrát videla a teraz vyrastajú pred nami a taká speváčka sa stala z jednej, že
by obstála aj na medzinárodnom fóre, ale pódiu. Takže veľmi sa teším tomu, že sme ich podporovali duševne, že áno, to musíš robiť a rob to, lebo je to veľmi pekné. A toto by som chcela ako odporúčať aj naďalej aj všetkým zborom, že áno, vidíme vývoj. Két programmal érkeztünk, az egyik az apkové rozprávky, tehát a nagyapa meséi, a másik meg a keresztelő. A gyerekekkel adtuk elő a keresztelőt, és a felnőttekkel az apkové rozprávkit. Čemer by som vysoko vyzdvihla, lebo to, čo sme videli na javisku, to málo dedín spracúva. Toľko detí, toľko tanečníkov a na takej úrovni tancujú aj tie najdrobnejšie deti. A pritom, že ten kroj si takto vybavia, že si chránia, že si zachovajú. To bolo krása. To bolo krásne, ako spievali. Ešte chlapci by sa mohli troška doučiť tie pesničky, ale bolo to trošku nízke pre nich, ale potom si dali do toho aj hlas. Takže o Čemeri len superlatívoch môžem hovoriť. Ešte pri nich by som taktiež pripomenula, že jeden choreograf by to mohol dať ešte do krajšieho venca dať, čo tieto zvyky teda priniesť nás. Áno, veľmi, veľmi dobré nápady mali s týmto, že posadili tam mapovku a porozprávali a tak ďalej a pritom prišli tanečníci. Lenže ako išli, ako odišli. Teda toto by som potrebovala sem jedného choreografa, ktorý by to zviazal do venca. Lebo je to krásne, všetky zložky, ale ešte taký oblúk okolo toho. Ale boli to výborní za to. Mit jelent önöknek ez a szlovák minősítő? Nekünk sokat, hiszen sok éve járunk már a Ruzsenkának a minősítőjére. Nagyon tetszik, hogy itt a zsűri úgy fogalmaz építően, hogy nem bántja meg az embereket, és elmondja nyilván azt is, hogy mi a probléma, min kell dolgozni. Hát, hogy mit jelent nekünk ez a minősítő? Ez egy összegzés az elmúlt évek, hónapok munkáinak, és ezért figyelünk oda, hogy minimum 2 évente megmérettessük magunkat. Mindenképpen szeretném leszögezni, hogy ez nem verseny. Ez egy nagy baráti találkozó. Ez azért jó, mert eleve ez nem egy fellépés, ahol rohanunk, meg se tudjuk nézni egymást, mert öltözni, futni. Itt van időnk szépen megnézni egymást, van időnk igen a másikat nyomon követni, hogy hol tart. Tehát semmiképpen nem versenynek fogom fel, hanem egy nagy baráti összefogásnak, ahol tanulhatunk egymástól. Krishna, doniesieme pohancsa, doniesieme kereszténycsa. Mi 20 éve működünk, és rögtön a kezdetekben már elkezdtünk kutatni, gyűjtőmunkát végezni. Van nekünk ugye lakodalmas koreográfiánk is, és már ott megtanultuk, hogy egy batyutálnak hogy kell kinéznie, hiszen ugye azt is színpadra vittük, és ott is ezen dolgoztunk, hogy a terítés, és minden körítés stimmeljen. Odafigyeltünk a legapróbb részletekig, még a poharakat is, a régi, hát nem is azt mondom, hogy autentikus, hanem inkább a retro poharak, tehát hogy az is ugye beleilleszkedjék a képbe. Odafigyeltünk a bölcsőre, egy régi 100 éves bölcsővel, és a pólya is egy nagyon-nagyon régi gyűjtésből származik. Prišli ste? Došli sme! Tak zaspievajme. Zahráte!
poďakovať sa všetkým vám za to všetko pekné, čo som mohla vidieť a počuť. A želám vám všetkým hlavne veľa zdravia, aby ste v zdraví mohli rozvíjať toto krásne dedičstvo našich predkov a veľa Božieho požehnania.